Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Kwezi watukufu handaningani bushurani khairu malani kaundu mlio harumwa zensana tsaza dunia watukufu tijamano skwalelo hunu hamada nzima nade made kaongetao mare harumwa yensi namgamu aminu kane makusudio ya hangu dutashia ze yensi harumwa amani ke harumwa amani na utsayensi kamwa benze ikamwa mendeleo izo ndizo siwasare zilofikirani hatu holiho denamna wanawe hawahelilio nobahanu rais mzamani Ahmad Abdullah Muhammad Sambi alio yabo ikawajibu hani mru ya jatsange fikira hae ya ukaya zenongo izo namna zilio mrungu hisukaya mrungu no danje kaungi yohosoni hori rendao shakabla ne janji ya roma yemada hiyo dokana paloskwa juzi rinjia vanu hamada ya husu mwana ularumensinu ikawo mada hiyo ikawi tamare nono wenji wa wababu habanu tijabanu tuonesa nishahidi na hadisi heli ajiru usukaya hadisi yotsambiwa wakuti yatsiyamba yabo kanga wafikirokana ngam Jordindre Jaivanu hamara ya vili huswe suala hiyo na minga muaminukana ho zamba sha yesu ala hiyo gione sirikali ne fami ya baba ha ikawa nada Mungu alidao shahidi ya bondo ulinda waone zi reaction jo fanshia husu ye fami ya mwana hoi na ne sirikali yani upande huo mimi tionesa yali wandu wenji waonesa ya baba ndo ulinda ukweli ngojuve nuha shainsi hadisi kaonge geni tusheo kandrinde Jaivanu hakadwavili ba waihone safikira jao waihone sajao jerka haruma bangano hotsi donlio shanga mwabinukaye mwenza haki mujongore haki Mwenyezi Mungu yewa haki yakadhulumu mndu na barongo salam watukufu karwanao garishiao siparoja vanu tsitowa tifanya video vanu sionesa ila namna ni wanawe hatwari ikao keju jiri haruma yensi hatu husu al-Ustadh Ahmed Abdullah Muhammad Sambi ikahadu fariki zija zoneso kanange mwade ngamo wandu baadhi ya wandu wani raprosha ukaya wanena mna warongoa wala mru ikao hafungwa ya bala dima wake madoktori wenji tafauti wende wa mtunde waonesu hayahahe nge ya jujo uroha pakuti juzisa era nzo muda wandu waju hawashemezo kana al-Ustadh Ahmed Abdullah Muhammad Sambi nge mwade yambo doktori wa hahea haonesa hau muzitolo shuhuda ukaya yenge mwade yeza barindini kawe mru ya rumayensi okabano mru ya rumayensi si sawa roho shamru ya rumayensi yeti sawa na mwanadamu jao akamru ya rumayensi wahe mastehi nuzambanadi wahe mastehi ya ukawoi harumuyensi rekarumunai rekarumunro yani yeti hama mwana mru raya jauba ngabo waone sao kabla ne janji arma zefikira zangu swala yinu ngabo waone sao kaya banu ngeladimo mamono kaya hama bese emakaulu ngandra prosho mimi ya ukaya ngeladimo mrake hunu shamratike hunu hakahunu banu suala yinu nti suala ya ukaya inu imrulo hunu hawi mrulo hunu shawi mwanadamu wei mwanadamu tiba ya karaisi harumwa yenti rijua okaya yenti hatu ranziba alhataba ha karadu anza kweli ritunde ritsahe riunduwe rione hele yenti yabaliwa kamu aminuka kabati dhamana ya jujo uroha wonze okaye kamali zihibwa ikamba shaka yabiri kazibata zibiri yani imaraia wasufre imaraia wadhulumishiha muda mwinji harumwensi hatu yokabati mwanadamu tsura mbua c'est vrai sujo habokana mihanza woi haba mihanza woi shaharume faida jimla ya hensi hokabanu leo mrujo zalwa da hozimane na mwanyanya sha ikazija za siasa wala kahula wala kahunu shekaba janam na yokaya waruwanzo faida ya hele daho
ya wanru jo watsanganyeha heni mranze parti yahe wanru waje watsanganyeha ili wanru watashele daho faida iyo sawa nensi akabanu nsi wanru jo uremana janibuzo jo kazi nji waremana sheke faida ya hensi getsashiwao yabo heni mriura tie janibu yahe mbali wanru waje watsanganyeha ili watashe masulaha ya hensi zinde za hundabanu akawo imri kao harumuyensi wanduwa aminoka ya isa yakavotewa ani owakomori wende hawinji yabasa vediri yabongena wanu riono ya ukajuziwa kaya problemu ya hemafura shabu wake problemu ya hemafura mono ezajiri ya uka problemu za ni sabala alhamdulillah zizia waparoka votia mono ezajiri moroni ye moroni ido paralize izo zonsi pia ngarele yao aka woyesa jula wayabo amini hizo nonao no pezo matso hangu karno shida rimetrize yabo ka abo kartutsa shia yensi faida aka ngarjo jar karamu mharbatu yabo wanruwa remane wanruwa koze rireje idingoni nedi sabalo baya haruma yensi yabo ani mendeleo yoreje idingoni nasinga saruma mendeleo yoka wanadamu ngwa unaukari johanza wakepare ngabo milamu zepareka zifanyiwao yabona na zasara johanze kezifanyiwa yabwe kama rinja haru mabaya mfano haja hafariki yabo miono ni serikali yabo kamjuwao kaya yensinge ya paralize yabwe zado fanyiwa kazodoza menyehe rireje idingoni narikeradhi wadoka na baraka magoma na wahensi mwene sokaya ngeladimo al-Ustad Ahmed Abdallah Muhammad Sambi ya lumade itikene doktor wahe bai ya uto shuhuda shangela dimuba kema doktor tofauti wato yabunyindo wenyi aka yengo mihono ni hai serikali yabunyindo wenyi ya utsaha madoktori wende mrumie mwa imani mrumie ukweli ani wende watunde watsanganyene wahi waone kakweli ngemade ili ya tolo shekale onge yabo hajafia yabo mono mwana woi iwamahami wa mahakumeno mweja yamba haparso hunu hafu havyole hafu haukaifamiyahe wende waono serikali wende waono polisi wawambia mwana meoi mwanzo ado vyole mwana hatu serikali daza mwana boye hafa sha ye famii iporte plainte yarmwe serikali ya hunu iyo sawa yo kale ongarambonge mwadi icha ya nyinyi ngamtsukwanza ke serikali ani ye famia hahe hawe doktori wa hahe wafanyeze nzia yokaya banje doktori tofauti ajamangalie nabo ngamjua kaya eni saya ye fami wajoda watsaha doktori tofauti ajambe ngumwangalio yabonga mwamini yokaka kama hizo kazana kubaliwa yabonyide mwajota ha doktori hawa bumishi yao kai hawake tsinyangu gemade geheli fulani yani mwende mde matunde mhisuka kwelinge mono kange mwade mbezara kama mtoo aka hiyo ndicho tsongeza nsi ikaruma amani sheka leo jarambokani mru fulani akahafungwa hatomwiswa haraya alafu mru waja hafu yabo batu negela dimo batu rumie namnayo yotsinde namna roko ende sansi bahata mwanadamu wae mrujo kabanu ngarujo kabanu rekena mishidano mina mru sheka mwanadamu geno binadamu gene dini ya Kiislamu haonwe manyanyo langu tabiho hawaonwe manyanyo la hifa kabe mrure je dingoni akanyuhisho kakabana umani utso hisa mrukana tujomana na mwanyata yokaye dunia hisa wotsu silamu yotsi dini yabo kabatsi imani yabo vanema na rishinda na orilo vanu rishinda burlona mo sheka kartsina mo yabakarno shindana yode mana kamruomba Mungu wanrake na mo ikanungona mo yode sawa wanadamu wajuju utafautishana minsi vanu haujibu komantere jonza mi kadwanga la komantere taweri yaboni jonza komantere rekamrungu gujibu izo nambao rekamrungu deyo zunjuka hamba iyo problemu ya mtu yabukairi nirepete tena wanadamu wadugo fanyeza komantere sonu mwangu yakamimi kadwanga la komantere yawenu kufanya komantere wongu fanyo ya komantere wangalawe direkte waje waone shatsinda mimi yawekango fanyo komantere bali sufu iyo problemu ya haho ngojofanya komantere hata wanzihe shio shakamili ninsi na uparoka na haja na ngale komantere ya yabo yo bure
ya ubengwa hufanya komentari ubengwa hunipanga nsimuhimu niangalie bengwa hundea nsimuhimu niangalie akanga mjuo mwendo rulonu wari mwezi Facebook utsova adabu mdukati tayari ya njie banu ya tsangeze fikira zae ili madhamana waone yokabanu rujwa imara ya wajwanza jao shamduge tayara kan sondani hahe ya rumotsova adabu no jewiri yafanya komentari ya demru ya bezo ono masula wotsi adabu yotsi mastay wotsi okutsumduka tsonesa ukalabo mwanadamu imbabiona mdo juwano akabanga sivano ngari juwa pano hedi mlo bano mriona osi wandu heze director zinu mwamba okahama damba yechao au nuko satore yechao au polto yechao yode heli baturi mjuwa oni ni wandu heze komentari sijofikiri kama ngaruka tsumjuwa na nuko mjoni hamzima sijofikiri kama nizo manzi hao balazila ngamtsungwanzi habahi alalawa ze komentari mfanyao balagari juwa wa mzima gaboru wa juwao ngaboru tsowa juwa suraya shari wa juwa ukawe mru fulani rauzi salamu zikwangu hachimbe swali sijofikiri kama nizo komentari mfanyao banu skar tsumjuwani gari mjuwao nindro wenge mradu asumeza izwanzi hao enu dunia ujojoko dari hao uambezo anzao enjurugo joroha enjurugo joparoroha abenge mrina jijibilie mbuna jijibilie yafanyo tsovada buya wa hae ya dena mnanzo ya de yomana ya mbu shambi amivano kama nyinyi ebatabu umma wa kihatu mruka jisi hanzendrini kwa kweli mruka tujua manadamu mkomori mwanzo hindi swafi akayode mana kamjora jisa swala inunro ya al ustad Ahmed Abdallah Muhammad Sambi none so nafiki wabira banu none so dhulumifu wa mhura harumese rongozinu hakahiri si wakomori ngojo jabanua ba haujewone rongoombi zijoka zirita danje ngozabo ilirunde namna basi ngojo na mkomori ardanje hula na ulamru kongo jukoda mura makomateri mwanzo kezila zambo hula kachuji wanizo ya mru kujukaelewaje ono mru hanjahunu kwambo nafungwa bakarja jibiwa yake hula ya kontre mru wala mdene na mdata ya japarse mruge hunu gurongo ukaikelsula dhimu yafungwa na rumbe adamu na rumbe mastai gojorda kansi hunu tsade ade yode manambo kana mirongozi myanzi hao mloma la honi hanyu manzi hao mrnadu aswime izo mrafanyao babantu kabanuze komater mimi kamina rumjini hatu haruma wane nasani wajuao kaheni bahanu balo komentari opashe ongo buhari balongo afikiro kwa tsuwa juwa garwa onaondro kamina tado kama nzani wangu kamina tani mjua ondro we haziahe kiarumeza video zinu gutswanzihaza komentari yaliono masula bango hao bakano paroroha balaka tsujulwa balengu jojo hanzeza nza branzihe sha enjuru mrajoja banu habo sewa mratija jilamwa bemkomori yehanza kensi yade mru ya safihi mru ya bezo anzao shatira proshe waa ufaume mru ufaume huo umrake ufubani hae bakamna ujuwarike banu swanya nyanye rulo banu rijitamkao ilirunde amani ilirunde namna iliritsange fikira alafu mrake ensi jumotsodeya jumotsola pisa kema balabala sisa tsidena mna hiyo panuze Facebook zinu ranywa komentari ero sirudungorongoa ranja wana mrida hundra kupu ya ukayo ujwa karate au ujwa boxi shende hanywa mru enjur heni rongo mru yafanya gutolida hundre mavuna haina rongo mru yafanyao golindwa kasiri wanadamu wahunike yule babu au wanadamu waokorishe au Mwenyezi Mungu yaunike thawabu au Mwenyezi Mungu yaunike madhambi yo heni mwanadamu ngulindo ndatujo jijibili wakanga mondani hangu sikansi eni laifu njo iona ni de mru ni lapize mru na bezo na nzao kebala zihisa sikanzani birili opande wonro ya wakanga sivaruga rongo wao heli mriju wao kanga mjo hajimbe swali hili yako bayo haban gamjo polto bayo haban gamjo Idrisi bayo haban gamjo Dobi bayo haban yende heli batu tsungumjuani ni waro heze komentari ngarchungojwa kamru fulani wale hazia hodea shabala da bukokar tsumvumbuani mru fulani wale hazia upasheo ngari mjuwa ni nro ngari mbonawa ni heni video ya sabanu heli ngabatanungo jitoa za akili wojorenga video haribale yende yaona chengunereyo
uto jone video kasi Facebook so nsipia alhamdulillah unsindo rungu ambakana mrugo ya tekredi yarali majana matsanu ivenye shanga sina ze wifi ngasi hunu ngasina ze ndiniza hatu gari nao alafu nganzo kewe wendo nero video alangari wonao ze video eli zifanyishi hao eli mtawo mhono hanyu eli mchangasha umwedea gari nao risizibuku cha enjuru mwanadamu ujora poroshewa suanziani suwa mriache vanu yajokawe yali sufu ohaoho jau handea abo hatuho jau ni hebanu nude bangu akabala huparonde atsidaza ahuna baja utsidaza bangu enjuru njebanu njeri ketsini njora nzuru omiduno ho hanyo hata nitimizirone roneka wone sofa ume kawe faume bangu no so kami faume bake na so kirende mnayi kani mratsola lo hao ya bisizonro viale ya one live katsazi juwe ya njebana tsode yata ariba lo faume balazi sabalaga na mvu dawendo salam sikawono kakairiri virene mnayi wanru do chokaga rwaju wao wanru hele utsofa dabu roudea ha amjua kanga mono banza komanteri kayo lazima nione wanru kabwaru kwa kafanya komanteri lazima nione demwanga mihizani kabwaru kwa kafanya komanteri kanzana ngali wengenga mono ro wafanyise komanteri banu wanru dami walawe bami njawanchia sasa kandano nese yokabano heli warijuwao ridungwe mabandre rongoa yondeli riwajuwao izo wanzi hao basi narendele wenge watukufu abandeni la kahaba banu tijabanu ili rinji harume suje ya al-Ustad Ahmed Abdallah Muhammad Sambi ngabo wanru baadhi ya hatu rulobanu bangela dhimo harumeze suje zinu mrake hunu au mrake hunu baninsi kesto kaya ndrongozo kawe yake hunu yende akili ya mwanadamu aka mrujo zalwa na mwanyanya matizamba banu ganyoda honi weye parti fulani sheka waja masula hahele daho eni mruonsa yohanse parti yahe warwaja tsanganya ili watsashie de daho masula hahele daho izo ndezari hunra doho kana baraka nsuharaya yoka al-Ustad Ahmed Abdallah Muhammad Sambi kajaruma yensi nsuharaya kakamjavira mapoto menji nsuharaya ya ukaya kabatsi wanru wakayabo wahafa wakati yeye yakanensi nsuharaya shangar aminio ya ukaharumansi raisi ya rumansi ahana sheoshahaye ikawo ladhima yastahilo ngemwade yamba ngemwade sijabani sitoa direkte alhamdulillah uwenzankili haina mrwana dishabavuni hanambia ukaya vanu kuna ujua uhe balambe ke doktora henge mwade bago mri yafungwa yaboladhima bake madoktori tafauti wendewa mwone wahakikisho kange mwade ngesala rohe iswale yoja nyangu abaha mwaja mwone sokaya mwazi zamfishiano kange mwade abange mwade yabo holiho mjuo kange mwade yabwe sirikali nyine maladhi mumtsaye madoktori tafauti nyinyi wende watsanganye eno wahahe ili wahakikisho kange mwade rujujwa umtowa hauka ekewa hahe hawe familia hahe wo ndoenda watsa doktori mrajina yabaka mnokubali kamjamba waola ahadiside ne doktori wae yabuke jakiri yabonyide maladhi mumjuhe ye sirikali mtsaye madoktori walo tafauti no wahahe waje wangalie yokange mwade mumtowa enogojo keisaraka Henry oka mimi ngamodoma mtsashwe nsi masula yaka mwanada Muhammadoi ekahado fariki garzonao mzaha shekado fariki yabo gejo mkinishi haritswe zinji haukabana bahinu randisa tartibu yokaya rihunre pare ya ula moroni wenda fumbuni abanga sarwe washili garendawe mijimirwa jina yabo ekale orijari zubu harma baya le namna hiyo yabanga jore jaidingwani hama mendeleo aka eshilashilio shafanyiwa kajomenya zila za jonza zifanyiwa kajore jaidingwani yejumkinishi haba fewanru gejumkinishi hinsikaro msajaja yabo holiho si wanu rulo banuri fikiriwe masula ya hensi ne mendeleo ya hensi yabo kairi ya serikali zenogozinu mzijushilie akamono leo wanrode wajuha yabo duwa wanruwa tolwa
zozo tipeni mujo tafsiri namna nao mimi kabla na janji ya rororo mimi ngamono kaya Ahmed Abdallah Muhammad Sambi hadhulumishiha heze kote pia wabiri unafiki sina ujua leo nike vanu nitsange ndenge mruo ende na mfunge ye mruoi yendende yanje prizo yafanye mwaha yafanye wabili yafanye wararu yafanye wane imanadamu ola reda tartibizima minane genjusa shahitswa ala kulli hali sina ujua na mbele mnai ye sirikali ebanu mimi ndo harumwepo he sirikali woi harengwa hafungwa boraia uziwa mali yende yabo ranzo wakati wanrode wakansi wajuje yarengwa yafungwa bala hasibabu mali za sirikali timali zodaweni hahe sirongozo hahe yabo ikola dhimwe maraia waoneze mali ikola dhimwe maraia wakinaiziwa yoke mruwairi mrongeri mfungu hakaende akadhoma na vanu gena nyumba fulani rirenge hakana mali fulani rirenge sainu gyonkodeni haya ifaye maraia hakaye mali ila yahuza ze pasporo yarengwa ni mwanadamu woi ifanya lapitali isedi ya unono kazi ndeze mali za hensi ifanya pare kazi ndeze mali za hensi ifanya jao shana nzibale numba hamina ngandora range mahasheda kabati ubenufu waheze mali zamba Ahmed Abdallah Muhammad Sambi harenge zifai narikubaliane njabare ndenai izo mintu izo ngizo ne mahakama gizo shaka mambo za hensi kamili akabanga wakati ojabanu jarambo kana minga me parti ya he ye moeda ulanga mwani yono fulani vahewe nga wahula ngo wani wo wakati mrajina shamanu wakati lonu wo unu wakati ikaunga saruma hawa ilo zero ya mndu ikau harumu yensi hakawe imri akadhamana wa hensi yabunga wala master yo karanzi akadhamana haruma yensi yeti sawa roho shati sawa akaemana nombo kati sawendi akawe mrulo na wandu we mru kawa riwono hovoti wahe emasiwa wajuha ahunranduwenji yabwe mru amadoi yehifanga bodanje wala wakandae wa mhezabo kejumkini shamaudu wafanye rogo tsondiyo yaboreje dingoni upado wa mendeleo Ricardo ma mendeleo karifanye pare rifenjao rireje idingoni akanga jonda sirewe yabo ritsona babititu juza he mafura yalende mafura riwono kaya waruasihi wa disabangano bala ngabo wakosa ngabo rongodo afungo wenge wabiru nafiki harume rongo yino kawemri akana parti wandu mrengaranzi haya hemindu hata wasulivaju harengwa hafungwa wandu ende wakabala wajita na indibala wandu tsabala na wenzao endaka ndani hata ezimunda wabasa wandu wanzo wajue na rendera umbedua yotsimbi ukanodwa mbele mwanadamu Muislamu dua ikawaruma unasha sionwama ikayaranje wandu wakawazima naye harumula mwendo wa kiparti kawakanza isimu wakaono kaya ale waru wafungwa eni mruna unesewo ewotalamu hahe ya hunde lideri ya hunde jao wawanisa wafanya kejamkinishiha eni mranza sana ya hunde simu yake mhu yake jao kajashinda yabo yasushinda indri wapia wando watsanganya haba weshakange mwade na rombe dua yabo abambengwa leo mja mfanyeni taratibu aro haba shaido rohabo gamwishia kahato hutsui jaunguo na bomri yakana wanu yakana parti yabonoro malma o wakati yarengwa yafungwa maona mahamili mwatsuono ka yala mapesa ya vumbulao yoka yarengwa ne manadamu oi hawakati ka utsizaba nyumbe ni vanu ka waide manadamu ya jabanu ya onokaya ensi hatu haka mimi tsono kanara ranzira tebala njesa tomaya shatsono kensireje dingoni akaya wende afikiri aonekaya Morisi imnansi akamaskini karishoka tarudoni kanrovi cha Morisi wafanye system ya hema biduni Dar es Salaam wafanye system ya hema biduni ngamona wataba ho povro lo Dar es Salaam wenda rumamiji bala ngona ta wana na wanu kwa hata kiloti kwa tsuvaya sha wako povro mwinji warege mabiduni kazini unsi za Kiarabu au unsi za Kiingereza wanadamu walo wenji wala yensi hao tushindo washere wauju wafanya mkataba dauna nansi mtiti amade wa hatu yokana mdrinike ipande hiho
rimnikeni wanru, rimnikeni mali fulani, mrengo wanru wao, mabiduni wao, waje wakensi yavo, ili mshine msedilani, yavo, uko wanru wala waja, yabungu eze mali zila, riniki waone nsila, ili rengo wanadamu wala, kajijosi basa wa ensi, kajori fanya mendeleo, karijori fanya jao, rifanya lapitali, rifanya entreprise, rifanya jao, rienshisi wanru wala, risaidilana, yabungu wanru hobo haribala, kwa ruwala ngabon ma doktori bala ngabon riho ma engineer bala ngabon roja rishinde ribala mwendo mzima bala rifanya rongo zinji yensiende sha zensizo wakawa kinaya yensia hatu raili wanroja fikira yinura nzo wakati huo sha wakawele okaya eni sabajoja kumbala mali fole hanyisiwa wanu hadisi inu nsia tia ustad Ahmed Abdallah Muhammad Sambi bai inu hadisa muda yefikire inu hadisa shekahizani wadweda wene ukosia hula, weni kanuma pake ya pasporo, wene ngase mali. Yensingio bala ngendele yao, na balese mali zila ngazuwa huma jumba, ngazuwa huma makatikati ya wanu, mwone nsia hatu, rikawa na nruwe ji, wakahula reweja kama waziri, waja kana plaza sirkali, rikawa nene mna wakawenshi. Baada wanji haramweze plaza sirkali he, haramama milimira ruwa unoje, plasi, wahulu plasi nsanu, kume, nyumba, midaridari, magari, izo pia rikabala rikawona. Na wali kama dungo anruwala rewa nikasheo rewa mia na wafanya kwezi na watoma rangweni na wahishimu wele okaya wele mnatina hifu mtiti kabati mrujo shinda merongo kabati mrujo elewa upande huo kabati mrujo lirikiho kabati mrujo bembea iho wadungu bala wendelea amwena weza wahunda hamzima zujabani jensimbule mru shanga mjokazi nungo zinu nzipangwa na nzizama wanruwa unokensila kenopolo shide faimarongo watina musaada patina ukarike na musada wa waru waje wasaidie ensi hamendeleo hajau ilirishile rijue sha wanduwa fanyezo wakaona masula ruwa sulibanu wenge mimi kamono kaya obahanu ali ustad Ahmed Abdallah Muhammad Sambi aliyo holiho zijansi mezi wa marokage gemade wono pando liyo iladhimu bomwaonoka yake na utosha wala doktor wae kanu kama tu aminifu ujo paraniha yabonyine mwakoladi msema doktori wajuka tofauti waje wende waone ili muhifadhi ekanguru obonze ya jaunre shifa ho ufa Mwenyezi Mungu yode ili mimi nakafikiri ka waruwa juzi fikiri wandu wafanye namna hiyo akanga muaminu kaka mjaji uparo renga muaminifu wahe wandu walondo nae wahe wala doktori wahe yabo machukore muaminifu wahe doktori wahe ni familia yabo izungire majujishare shoka ngomono ni hanyu yabo sajabala mjaba yabo ribala madoktori sawanu bazima no shahidi wa he doktori wa hebala wa kebala wadwa mone sante wa mone eli alio wa mone namna ya nshio wambia mzee wewe bano alio ngeheli fulani sisi ngarikubalo jao shazana ngozinga zituruneo sirikari daza msuzi wanokayo masulaha okabanu kartsoa kato jarulo mbela na duambi kartsoa kato libana dia wakabanu eni mwanadamu ulono binadamu ulono silawo wo panu mwanadamu weshi duniani karudu anzarangalie wo yokosana na wenji yumana na wenji shabore hansuka hosami mwanadamu pakafu ni samihi nusami batsu samihi isabaru watu samihi relnamo anusiano lobanu kanga sinamo kena ukosa ngarjure mana kena ukosa ngarjuvurana kena parokiri ko jamboda honi ha holo ishwe nae yabo tujore ngo kawe yaparo ndre mambe o yaparo mbari nurutsoka na umani wadahari kama na umani utsohisa yoke kiri eni manadamu ulone imani ulono silamu wehele okaya kama na atalefumbu yitsoro siwandura zalarme bahari sujona lefumbuli jata ludo jamma dani hatu shalotso huwa yonde namna shekaru danzare ngo kawe yaparo ni fenjao bango kamtso fenjao yakarno parapase yetsinde namna he dunia namna endao kawatia tabishiwana panoema na mtume haja yake mfano wa hatu tumewafula magaya tumewatabishiwa mmono yauka hata hakaudende swala asubuhi watamru yao yaurenga mahirini ziba helalu mtini arwa wa mwango na umtabisha na jau mtume ya hasa Madina tume sallallahu alaihi wasallam afanya tartibu ya jase yasema kaide yafanye umra ajapar sahabari ukaya yenzia yebalwa harumu mruhende eda parisa
kenzi ayo ibalo akabati namna tozibira ufubi nsoba ye story nonondo chamtozibira ufubi ani hema ana uyo baada abo hajapar za habari hizo hedaka ufanya mkataba ndene makafiri yala visiwa bala hata wafanya mkataba kabona mrejei mahani mjimje mfanya umra izo tabu yo namna kama nada mgela mwele ukaya mrujo hundra mru hatabisha mru warujo umana warujo fenjao yani ridor yode mana radwamba kana rodo kana subira na akaba zo omwedor lonu opia no mambo rambao zimpia ngajutsanganyiwa ndeza sedi mru maudu akaingasina marje hasutsipia ye dalili ruono pakawa faume unu pakawa baba hatu mizimwa jwa rehemu kwa banu aliongo wa rehema inshallah awonsipia wanroka banu wakahwenda wakahula wakauvaya wakaja wakana sheo wanropia wafu yabusunsipia ngarujoreje yamangala dhimuru dwele ukaya mriareda mruna hii sukabo mra ya fanye nzia sukaba ya mrede nai yani esuje inu kesto kana weimru lohunu inu namna uritasha masula inu namna yokari tsai masula haya hensi yende namna mini fikiri yojukodea ujujoudea ka alhamdulillah mtu jamana bena rasul mtume enusuamba rikubali Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wasawa wapamare woholea zungari wadao vanu yo kati manadamu joshinda harumaya ushida brajuju wanadamu zankiliza hao sha wadokar baraka madhamana hatu yesuala yokamhakikishe ka al-ustad Ahmed Abdallah Mohamed Sami Gemade iyo nyile maladhimu mjisharishe au ka aminifu ngojula wananyi sha hiyo ketulawa haruma wa doktor wahe ne famia hai akamamruna kena mo ngere shindane kemruka sina mo kana ushindana sina ujo shindana na mru ya hafa sina ujo vurana na mru ya hafa sina ujo hukumu mru ya hafa sina ujo urenga mru ya hafa ni mfunge sina ujo urenga mru ya hafa remede pamina kuna ujo hunde ya wakati huo chana kena mo ngere shindane wenge hizo mimi ni wanao masula haruma madhabana hatu wadua hukana baraka na mjuhe mwangalie tartibu yokamtsahe twabibu wanyi yatsanganyihene twabibu wa ndimma wone yokange mwade baba hunu bengo mru apamrushe itswa sheke santengi obi yo droit mru ede atrete na wezo zontipia burengwa wandu watsonda wajiba hakikisha ke mru inge mwade isaila yo droit wakati huo mwanadamu wala yahifadhilu haya mrunono ngiarejei harume pirizo sheka leuri kansiao al-ustad Ahmed Abdallah Swambi rijari wone tulo internet ka hafariki enye niamo no danger amona kensinge junja ma problem kar jordi rejei ngoni zila activities hatu kazina ukaya ila namne ka wanadamu wajusa shughuli kabanoka shughuli bahanu kaze parenga jubalwa waruwenji wajufungwa karajo paralizensi karajo umenya shila shandisiwa ridirije idingoni yonde la mimi no nao kameme hamu amino kanizo na mbao banu ngamzambo homoneni ya wagwa ngamzambo ifubani yangu minsi banu hafanya pesa nsi banu haujana be mirongozi banu bange jujeti yenkodo aka wanadamu walona kilinchashi wehele wakaye kensi jankodo ya bwa alimamwazali kujoroa hotsi ndi honliyo akabengwa bahayunu yenkodo yesi hi kama na ruju wabaya isalandi sasharu kwa jesi alihisao gejo mkini sharambe gejo uraranje wajabu abire nuko zene mna hiyo yensije msajaja kasina zefami kasino anashe watu kasino anasha hatu kasino walo abo pia ya mgardo ranjarwa kasihunu akabanu rahakar jahima mwensi yinu rafanya communication raone hatwari ya communication ya peu shangara mbao chao sharaha sho wakati rujoka hunu rifanya communication ya ukanda mjuhe warura fenchao amatsuwa na mwana nyumeni vana yambala mjuse zononde radona wako mweriwe na leja wehifa basi wakati rujoji talabaisha kama ripamwa akaritso bahanu karitsi komori karitsi surplasi kabatsi garantio kana lebali jojiribala ze famizifu ensinja mro garjo shinda ndera huyentsila entsila ngiyona bloka ngiyona ani iblock ani ngabo blocage zinji zulobala zafanyiwa ni magomana na magomana pacte zinji zafanyiwa ni magomana bala zilo sirini zamalene na jomna jomza block entsila
mramba nyangu kanikeba na bekana nerenga yensinga mjofe njau garujokana mwenje garujokana mai gabo rogo zinjibala gabo pakti zinjibala zafanywa ni mzungu zafanya bloka jibala gabo rogo zinje etsile dhulumisha muda mwinji gila dhumra ramwe tsirangu ngange decision zena mna hiyo vanu hata wanu warumishi harumwe tsila wata wawajaba longo ajuwao kakwatsu wakarumwe tsila ikawakana rogo zofanya tsila wajo kawaifanya nuanru warumu wakabala wakamadhamana wajafanya tarongo shabanu kwa tsulo le danger kwa tsungona kalima mazalina lawe wende warenge shairi wendese waundezi chakwa tswelele wakekomorea jana sidia leo hotsido wali kwa tufikirio cha enjour za ferizi zijo passe warenge nti waone tsene mnejokaya wa ezon ze famizao zitulo zononde zitulo mruda wajwelewa ke komorea jana sidia leo mkomorea bala muha kartsana rongo kamrafanya siasa yo kabalamu mwazalia rohe warejei nafikirini romadhomana tumla rumwensinu mkamwensi atu mjuga mjuwao kaka mjashida mwafanya hata rongo kamjuwao ze blokaji zilobala kamjuwao ze malizaibwa kamjuwao ze pakti zafanyiwa kamjuwao ze pia kamjuwao shanga mwenao hama kalima mwazala roha kamjuwao mwarengezi ya bismillah shayenye na mjifikiri roho hapa yofanya tebanru juwa bae salandisa sharu kwa jesali isao kamjuwao nroze problemu zilwa mwensila nyitsi waru mazalwa banu yokanga mbonao chao mafara yokamaudu rendebala karjo fenja nyinga nyibala kamjuwao malene warolo na wene ze blokaji zilobal de pakti zafanywa ni mzungu mjuwao yoke mzungu hafanya pakti bala 1972 yokaya kartina droit yokari fanya rongo harmeche pande shansi batina amriya lande mahana kao kamono hata maji kartu ya hundra shika mnazema ngalo kweli ila pitali le kofanyiwa majiare ngwabala etere ya malozini kofanyiwa majiare ngwabala shanga bo pakti zafanyiwa mzungu katsuhanza rigere chapande shansi cha hatu batinaye gambishi hao kata wakanza mashinu wesa wakafanya tere yanda hubini ya hunu zambiliza haya wawahi watsibi majula gabo dhamana jamba kana mbaye iza jirina mbaye barambari mjambaye izore zirufishia kar aminiyo kaka borogozi nji za bloke ya nti ya hatu salamu alama Bruce Lee kar aminiyo benge dhamana mlobana mrunake dhamana wa kweli ya hisuke nsingiombi ya hisuka jau ya hisika jau ya ke dhamana izo ambao nizo juko charende bao dubaye komoreke sija jana dar fikiriro wenge yode mana mimi na kadani bireze ngipande zozo pia yokanarila mwe ritijibaka batsisambula bana basairu ngamwena wa komorene mna walio ngamwena we martaba lwaro mwensi ndukutsoda ularenge shono dapo mwenye itswa Malaysia lo maziro na kadana katizunga mzionao wanyi izonga mzionao hata kamtsushi na mwunda solisio ya hazo share ya hibale paka rea warwa hitswa rea penja wafungwa banu wazima izonga mzionao wanyi arumwensi hatu netsuru kwa koladhimu zikenda mnaila mwana abeda hatu humlwa yoka harenge hawarenge chao kamdu anta mwangali wakatulonu wo mwana huo wonge tijo katsurenge mwana mabrusuli chake tsukiri msujo invite mdu sujo no problemu ndini mwana huo edajo nduge dena mdu yarwa mdu hitswa waisho yabo yo hatu arino nziro wenge kar aminio kana nungo zinji narukubaliane baye ntsiwiyo karjamba kana kabatsimba bizamula muzifanyi wao shaho jimlifu ngabo problemu zilo zinji harumwensi yode mana ko woni wari yao tsida wanu walio do wanzo waje wakabala waona ze blokaji za kabala etsile dhulumishiha etsile hiba mapesa etsile fanywa bikanga mwishoze ze melizilo imo na yo mikataba yao izia fanywani madhamana hatu ensitungo dhulumisha hata ba mziju wao neze pakti za fanywa bala neze pieshi zilo bala muaminio kaya bengwa ba alimama salaro mwende bala nsifikuru kabana ngamjukwenda bala mwende mwarengezi mwambe bala bahi mwambe bala mkansi bala bahi umuhimu mkanza yesu yona mtawe ya feri hiyo ni dhamana na yongare sambao banka ngarishi yao iziraksu za wana komori amwema bango ngarishi yao nuko zinji zilobo harivana zabandaya kai dhamana jolau za maulu ambago nzwende arengensi ya hatu yoka ya hundre hindrini bahi ya sodo zungulia no renga mapesa fenja wagwai kanofanya mfumo yao gujopulwa shehitwa raere fami mrina juweno
Wado kana baraka baba no rwale mewa weke watukufu na rekeradhi madhamana hatu yoka zeno zabira bazo tipia raka uzaba yoka ali Ustadh Ahmed Abdallah Mohamed Sambi mwade nyinyi wanyu mambo kaya unatoa video hiyo baadhi ya wangu wakaone sokaya kinachokiriwa mbo kane doktora henge mwade bawola mri afungwa giladimo bake doktor tofauti wi ababa sikubali yoka giladimo batwa doktor tofauti yao nyinyi yalobi onani hanyu nyinde mjore ngedhamana ya utsaha doktori ulo tofauti mtsaganyene wa hahe mwede mauno kange mwade umchokubali ilimu mtowe ndio kanyangu akamri aromruhitswa hunu kesantengi ombi ungena turoende la pitani haka timambiani banu yakamrura yaja wetsi sawa na mri aroma eti mju wao kahate saya kahunda bala zevua zahe wakomori aruma mafuvu jana emingomi nane au mengo shenda wavote mruo yabo mruo edo lala jifia jao yabunga mwamini yokaya yo hatwali jokanziro mono juza hema fura mono problemu za jiri bala yabunga mwamini yokaya na mendeleo rahawambi rataabu na jujira yensi yabunyidu mjoka madhamana Allah serikali ya hatu nyi pia nyonsi pia nyi wana hensi izoreta haunde masulaha na amani haruma yensi msikubali rijabano ni mrabi ya zamba jau ramba jau maudu lebale hija lola to sonti pia ne kabaja amani haruma yensi yo ya hatu sonti pia wadoka na baraka nyinde mlonensi hatu mehondo naba mjua ukensi hiyo ngabwana wazalo abaha ngabo walua wade ngabo walo jau ngabo walo haruma krizi ngabo hata watu watolwa hawa tabu na jamu na jau walo malahoni iko wanru wao waladhimo wahifadhi ndanyi na buwa hifadhi ni kaka sina amani kaka mjafanya yoka intika ya amani litisufre ya maudu nyinde mjoja mtimbulwezi itwa mjoja mtimbuliwa yoka nyinde matsongeza inti ya paralize o wanatiti watuwahi waonalejua wafariki o walozirewe watuwahi watawa manuali yoka ngabo baya na jau o walola pitali ya bwezu zonti pii yanga joma miani oka nyinyi nyinde mlo madhamana hatapuhu lilo harumwa inti ilo ngilo harumwe dhamana hanyu msikubali wanraja banu hakesto za siasa na irini wala vuruhula bai mwanadamu yedo mfiani kamwambia nukaya karna hunda amani haruma yeti iyo de namna mimi naona masulaha njijitekeleze banu intervention yokaya leo ngamsutene jau haunga mihunu shayinu namna yokati mambiani kan rujo zalwa dahoni le daho hilo eni mraka parti mbali sheka wanja tabu haruma yeti harumele daho warutsanganyia ili wahunde masulaha ya hele daho iyo de intervention yani behabanu watukufu wa Komori hautimisi sionesa banu rahane janjarume madairu yokajuzi siheya banu hauonesa fikira zahangu hasuala ya mwana hatu Mwenyezi Mungu ajumuhifadhi ya haurani mkwiswa sijabanu sionesa hokatsamba hadisi bakutijatiamba baada bona ya babanu kabwanadamu wanzoke arindini heye nitoe preuve na bejau na izo nakamba pia hani mrakavama na heshia izo aba ngizone familia hai ngizone serikali abo kweli kamjo uona kama ulize ngozi kamilishiha ini mjono kama sijabana na benrabo sijabana na bekweli njajabanu njeshida na mru njajabanu njenivura na mru yondo masula na tsode ata shakabati mri ade ya mrubanu mri apo hepengwa kabati mru shaka mjokaya eni mruge dhamana izo ambao banu eni mruge dhamana izo anzi hao banu zenongozinu kadjo parojo mwiso harume mirongoziri yambo banu ne manzishiri yamba banu zenongozinga jojo parojo mwiso wallah kama mwanadamu usiku ujo subunge jo mwekeza he mirongozi mri akayamba banu mri ajasamiza wanu ya dea wanu ya lapizo wanu ya pawo sheo ya nzishia wanu banu ya lapiza wanu rereze fami wallah ngamjoona enjour gabo mzima banu ujo parojilamma sileo maudu doshao watufa Komori garjona na wakati wasaya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Salam masume.